wastad yn neud stream. Newch o Final Fantasy 14 off stream, nes i ffeidio dim, oherwydd dwi 'di ga'l toi newydd. Yy, Dio'm yn neud waw, sut ma'r camera'n dydi ddim yn fflachio fela go iawn, ma' hyn yn constant lliw i fi. Ond, yn rheswm pam ti efo thing llawn botymau. My, oh my goodness! Gan bach o hyn. How could this happen? How could Don't lose your Sy'n handi di, ma' hyn on the release stop, so gai ddim DCMA. You never see it coming. So, gynnu ni MIDI controller, o MIDI drum machine ydi o, ond dwi'n iwsio i drymio, dwi'n iwsio i Ie. Heb gor'o' neud y thing lle dwi'n jyst sbïo off fela a neud y thing efo mouse. Gynna fi So, ie, hwnna 'di person Stolig fi fy hyn. Isio'n ail law o Cecs Manceinion. Mae o'n byw fama. When the funny moments yn dod. So, gai di CMAs, the MCAs attacks yn erbyn y counter. Too much. Donkey Kong Country, dwi'n meddwl bod Morgan yn gwatsio fi ar hyn o bryd. Mae Morgan absolutely lyfio gêm yma. Ti ddim, ond dwi roid i goffan o. Trio goffan gymaint o games allai rhwng rwan a y flwyddyn newydd. A 'na 'di'r nod. Dwi symud Shin Megami Tensei 5 i offline play. Go iawn. Is that it? Newydd. Dwi'n licio deud no backseat gaming, ond let's be honest, os dim Morgan yn mewn i'r chats. Efo hynna. Efo noise? Lot o stwff dwi'n hanner cofio am gêm 'ma, fel
gorfod feddwl sut dwi'n dyn. Oce. Gobeithio os 'di rhywun yn gwatsiad yn fel weekend pleserus. Christmas miracle. Gaddo gorffan hefyd Morgan. Doedd ddim yn thing i fi'n tra godio chdi a trolio chdi. Dwi am legit o gorffan o. Hei, diolch. Flies 2328 am... ben i'n gwrs... Woo! Be di hwnna? Be dwi... O! Hefyd yma gan... wir reswm dwi'n neud y stream yma de, ydy... It's called hentai, and it's art. Dwi 'di cael... Mynd i bod fi. Why you bullying me? You fucking bitch, why you bullying me? Why you bullying me, you fucking noob? So... So, mae hwn rhyw fath o test stream oherwydd dwi isio gwybod os di stwff fel by the way, ar sgrin chdi mae'n fflachio nuts yndi? Mae'n mynd fyny i lawr yndi a fflachio bob lliw. Dio ddim ar un fi. Hwna, mae'r bit yma yn un lliw. Diolch yn neud y thing nuts ar sgrin na. Dwi'n meddwl yn rhywbeth i wneud efo y lens y camera dia. Mae'n hollol un bloc o liw ar un fi. Diolch yn neud y thing nuts. Ond... game changer. Absolute game changer. Ond... Dwi angen checio gynta... be gael gyda we efo. As in, ydy hyn iawn i mi wneud? Neu, be am hwn? Ydy hwnna'n mynd i pigo fyny? So dwi'n chwarae gem ddim yn bwysig iawn. Ond dwi wir eisiau gorffen hwn. Nôl i'r... Cael dangos hwn. Dwi'n cofyn iawn de. Dwi'n fath o famwys. Fyna. Gobeithio ti 'di cael penwythnos reit dda Morgan. O, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod.
O, beth yw hwnna? O'n watch beth wneud ys ffordd fi'n mynd off. Un cwestiwn sgynny fi i'r chat, de. Os actually, dwi'n gwybod yn y gemau a fydd, yn y gwahaniaeth yn y ddau yma. Os actually gwahaniaeth yn y gem yma? Ydy o just dwi'n... Ydy o just Diddy Kong wan? Di general term dwi angen fod yn Donkey Kong, lle. A hynna beth yn di... Hynna ti tydeitha fi. Wel, dwi'n cofio hwn oedd y bit yn y casau. So os dwi'n gyflym, dwi angen... Os di... Diddy Kong yn gyflym, pam dwi angen Donkey Kong? Be dwi'n rhan o fan? Ie? Tad? Ydy hwn yn doable mewn un go i Gaming Pro, dda fi? Hwna'n gwestiwn arall. O, dwi'n bwtio yma fe, so clod hyn, be? Ond... Oh, shit.
thing gyda fi. O, pethau dwi'n iwsio. Dwi'n iwsio meddalwedd o enw MIDI Control. Yna ddau MIDI Controller yn OBS. Ond mae'r un yma yn gallu neud hyn. So allai pre-configure rhywbeth yn chat. A dwi'n pwysio un bwtwm. Sbio'r chat rwan. So, dwi'n gyda fi un bwtwm fel la. Gyda fi bwtwm intermission yma. Sy'n automatically message yn chat dyn intermission. Mae intermission dyn fyny. Da'n gorffen ta 10 yno. Os eisiau fi dangos sgrin fi, dangos sydd iwsio'r MIDI controller yna. Mae'n really da. Okay. Ond dwi'n mynd iwsio hanner y bwt yma ar hyn o bryd. It's just test. Fel ti'n gwybod, dwi wedi ddechrau'r Discord. Mae'r MIDI controller yn gallu siarad efo Twitch, siarad efo... just chat straight. Siarad efo... Oh shit. OBS. General stuff. Mae'n un lot mwy that heb gwy yn efo. So, lost the control apparently. Mae'r un dwi efo. Nath o popio yn y thing. So, gallu nid o trigger rhywbeth yn OBS. So, efo'r ochr yna, illa rhaid chdi 100% sorted o OBS. Illa gynta'n gwybod i. Ah! Dwi'n mynd ffordd iawn. Oh my god, dim ys beth ti'n neud? Wow! Fod o yma? Pam dwi'n teimlo hwnna? Dwi'n siarad gadael yma. Yma bad all around.
Ond ie, mae o'n... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dis fan hyn. Sut mae safio yn gweithio hwn? Waw! Okay. Dwi angen mynd fyny fyna bob tro, ti'n meddwl? Okay. Oh, thing on that. Hey, Craig, jump. Jag kan titta vänner honom att... Kong. Oh, Mindy Kong. Well, hello. It's called hentai, and it's art. Dwi 'di ddangos o ddwaith yn barod, Craig. Gyda fi MIDI keyboard fama, MIDI drum machine. So allan ni stwff fatha... Alsio, fynd y ffordd o... dod o fewn i'r conversation naturiol. Allai ddim... Allai ddim just randomly bangio... Go on, dude. Wow!
Not really hawdd. Not really hawdd. The vulture, that chance. Hey, I'm gonna go look at. Hidden. Oh, stimmt nicht, den relativ früher. Je hebt die min-max schon da, Junge. Well, Morgan yn y chat, di profiad pob arall efo'r osir yma. Woo! Woo! On the fly. We heb hem in dat maar Twitch streamer light. Ja. Ja, maar een timmer wat een maat levels die nooit Ah, so is er. Oh my god, er is. Sorry, de memories. Ah, bad game design. Ja, mocht het zijn, jou. Oh my god!
haws bych mynd lives fi gyd, ie. Allai teimlo fo. Fel yn mynd i... Teimlo fo hwn yn mynd i dwy'n lives fi gyd. Yn lle. Oce, so os dwi'n gael hwnna bod to. Dwi'n ffain. No game of moves. Ah, no, no, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Oh, I'm less. Oh my god, pro gamer, let's go! Yes! Sit. Sit. Wow! Sbia Donkey Kong. Sbia Donkey... Yes! Nintendo, top of their game. Hynna. Mae'r ddau nhw'n sefyll ar y platform na. Os yna Nintendo Truthers yn dweud fod Donkey Kong ddim yn sefyll ar y platform na. Atrocious. Fi'n ar chwarae ar y Mister Arcade sy'n hardware perfect emulation. Wow, so cool. Wel beth wedi wneud? Dwi'n hynna'n...
Monkey. Like it's hard. Oh, okay, okay, okay. Okay. Dat is goede van dus. Oh, wat is? Sen bana. Une corpogne va mal. Oh no. Okay. Gå bene ikke Hold on, gas. Power through, power through. Oh man. Trying to avoid weld around. It's a bit. Oh no, don't care. Ow. You can jump here, Ben, here. Seriously. Seriously.
Sit, sit. Mm. Whew. Stars. Woo! No. Seven on. Looking good. Been looking good, Wanda. Be di deal funky fights os di rhywun yn Dwi'm yn poeni, syth i fewn. Yay! Oh, щось це. Ah! Is dit een good?
No! No! Oh. Oh my god. What's gonna be cool? ありがとうございました。 Ah. Mm. Insomma. Pan ti'n jympio a ben nhw fan'na? Pan bo ma'n arall wedi jympio ben? Oh my god, that was from his dinner. Class. Class. He loves to see it. Ooh! Gamer. Yell. Neu just fatha ailgychwyn hwnna o save point.
Oh my god! Take the rules as you go along. Just random. Whoa, 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 whoa! Run. Oh my god! Anders gaat het nog maar ver. Oh my god!
Ah, honderder. Ja, wie oft? No. Oh my god, faint o health nes i wastad hwnna. Bo hen dyn nhw'n dweud. Okay. Mae boss battles yn hawdd. Banana, banana. Yes. Tack it. How could Tack it. Culture, culture. Whoa. Sit. I'm on that thing. Yeah, why not? Hmm.
Pan już inne będziesz. My God, bitch, was ist immer? Idziemy do. Jak zhabić users. Is for the camera, man. Seriously. What?
shit. What? Beth digwydd fan? What? Na. Na. Not ta. Do you think he fights? Yeah. Be dwi'n neud fan yma? Be dwi'n neud efo hwn? Iawn, dwi'n trio'r Ultimate Unlimited Life Trick. Na! Dwi'n ddim yn eisiau.
Oké. Oh, dat is een nee, ik ga van ons doen. Maar so ma' 'na thing ar OBS websites, forums, meeting controller, the live version, nesh i fynd arno fo. So, dyma'r meeting controller. Ma'r thing lliwia am dy nuts yn gyd i neud efo y camera, y DSLR fi, efo y capture rate hwnna. Dwi'n gweld o jyst yn un lliw pan ma'n mynd yn nuts i fi. Ond ie, drum machine ydi o. Gyfer FL Studio dwi me'wl, ond Asian Kex yn Manchester ddoe. £65-ish, o gwmpas hynna. A ma' nw'n tua £107 a newydd, so dwi'n meddwl chos Stream Element, Stream Deck, hwnna 'di ond dwi'n cofio lle ma'r botymau, ma' hwnna'n fine, so gewn ni jyst shell loads o botymau. So botwm yna yn program ma' hwnna'n dechra stream i message and chat at Twitter fi. Hwn 'di'r un dwi'n licio, botwm yma, dwi 'di programio, so alli di logio fewn i Twitch chat chdi dy hun a sgwennu rwbath. Os dwi'n pwsio hwnna, bang. Obviously allai newid hwnna i be' bynnag dwi isio. Ar hyn o bryd dwi 'di newid hein i fod yn wahanol stwff. Hwn yn handi. Os dwi'n mynd i yma. Ma' gen i Craig a Houston os 'dach chi'n watch fi digon i wbod dwi'n gallu mynd reit stressed efo games fel hyn. So os dwi'n pwsio botwm yna, 諦めんなよ諦めんなお前どうしてそこでやめるんだそこでもう少し頑張ってみろよ hwnna'n ダ chwara. メダメダメ諦めたら周りのこと思うよ応援してる人たちのこと思ってみろってあともうちょっとのところなんだから俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ絶対やってみろ必ず目標達成できるだから Na'n iwsio hwnna lot. Never give up A dwi 'di pwsio hwnna i addo. Mae'n bit boring yna fo. Be' dwi'n licio ydi Oh my goodness! ありがとうございました Why are you running? Why are you running? soundboard fi. The thing. No, God! No, God, please, no! No! A then ges i big brain moment. No! Os oes mae'n eiliad y music, ti'n cael copisan, a mae bob dim ar y gwlad yma yn release stop. So, How could this happen? How could this happen to me? so... Half stuff. So mae gen i fi just gwahanol stuff. It's called hentai, and it's art. So, ie. Yeah. Dyn ni wahanol stwff efo fo, ond os dy rhywun sydd efo micro, os efo MIDI keyboard, gallu iwsio'r un software. Gynna fi full-blown MIDI keyboard yn cael ffant licio hwn. Hwna ydi dwi isio brec sydyn. So, ie. Mae'n
Wel een good purchase gonna be. 100. Oh, is het już tym Funky Kong flying na? Nes i mynd I level yma by mistake. Mae'n well-known mae'n a well-known thing yn Rwlaes. Naci? Oh my god! Ie, lladd. Sut dwi'n iwsio thing fflio yna? Dwi'n di level specific I abuse your system. Ond dyna dwi'n neud. Pam dwi'n cael abuse your system? Seriously. Sgari abuse your system. Sut dwi'n mynd? Sut dwi'n mynd nôl? Oh my god! Iawn, fel la. I. Sut dwi'n iwsio hwnna? Check out the jungle. Oh, allan, fi oedd yn stupid. Fi oedd yn mega stupid. Yeah. Fi oedd yn mega stupid. Am y tro gyntaf erioed. Fi oedd yn mynd yn mega stupid. So. Go. Oh, no, kid!
Na! Y ffordd abiwsio fo! Gwyd reit o fyna, yndi? Oh my god, sut ti'n neud o? Y ffordd abiwsio system. Pam? Dwi'n cool guy. Oce, un go arall. Shit. Yes! Yes! Dwi ddim yn cheatio. Hwnnw legit. In the game. Dim cheats. Hyn yn legit. So... Yeah, convenient use of game mechanics. Game mechanics, so hwnna. Rare nath o, dim y fi. So ma'n hollol... Dwi'n chwarae o fewn y cynffiniau. Oh shit, dwi'n gorau mynd... So... Don't make the rules. Don't make the rules. Dwi'n angen o, cos lives dwi'n cael e. Dy gem ma ddim mor bad o hynna, chwarae teg o. Oh, mae'n dros 99! Yes! Nes i'n dod 99 i 99 o fanna. Yes, man. Problem ydy wan, sgwini gymaint o lives, sgwini gymaint o poor gamer. Hells. Mae'n iawn ddo, cos bydd y 99 ar ôl. Rhywun yn y chat yn anghytuno efo fi. Keep your opinions to yourself. Hwn yn wholesome chat only. Positivity only yn y chat, os gwch dda. Dim cam dehongli sydd dwi'n eisiau game mechanics. Lefel yn gyflym ar ôl hwnna chdi'n gallu mynd dros y cap. Ie, ideal.
game mechanics. Mae o fatha, ti'n chwarae Dark Souls 1 ar y Xbox 360 unpatched version, lle ti'n gallu duplicatio unrhyw item i 99. Game mechanics. Yr unig bobl hwn yn dweud fan hyn. Ie, mae'n gwybod. Oh my god, pam nes i fynd am lives? Pam nes i fynd am lives os bydd 99 lives? Seriously. Emrys. Just lyfio'r gem ma. Oh my god. Mae'n iawn. You've got 99 alive. I'd love to see it. Yeah, pen in the game, man. Pen in the game. Dwi ddim yn goffo nhw 99 lives ar ôl with this. Sit, body, dojo. Yes, bywyd arall, jyst ben arall. Easy. Easy.
Sure. I must. What? I'll take it. I'll take it. Yes. Owl. Owl. Oh my goodness! No! 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 Ain't gonna lie, aan die moest ik hem kunnen heel goed kunnen instreamen. Reused assets. Ja, omdat ik weer. And then in the body, Opa, Pam, what him do it? Did it the art, the minute him do it. Go up with the boiler. Gaan we het barrel, zegt Donkey Kong. Vet. Stay in your lane. Easy. Easy. Die points are, 8. Clam City.
I like some clam chowder. I'm too sure. Siarad efo Morgan am retro gaming. Honestly, dweud cyn doleg mi fyddai'n gorffan Ninja Turtles NES. Shit. So ar ôl hwn, os oedd fi nôl eisiau Megami Tensei ar stream, dwi'n beth feddwl fi. Chwarae lot o Apex, Halo a Forza Iris yn dweud e. Fi ddod i'r datganiad. Ydy'r beth o... So fi ddim llawer interest streamio iRacing. Dwi'n eisiau gweld pobl... Dwi'n eisiau pobl gofi ar yngweitha. Ma'r gêm na. Reit stressful. A lle ddechrau gwybod... Dwi'n streamio... Dwi'n streamio iRacing. With a chat. It's really stressful. So in y broses o gorfod sgwennu ffilm, fideo 4 awr. Cyn i fi wneud Twitch, ni'n byw ar ffarm. Instant gwael. So yn lle streamio, o'n i'n neud fideos. Fi eisiau mynd chynnu mix yn y blwyddyn nesa. Sef yma. So byddai'n oh man, dwi'n gwybod be fyddai'n neud. Dwi'n lycyd wrth amlwg retro gaming, fatha Sega Nintendo, Iwata, NES, a neud fideo ddogfen 4 awr yn y Gymraeg, obviously. Dan hynny, ond efo i... holl thing golygu. I haven't watched streams in this. Am I right? Speed, look at the speed of that. No, whenever.
Go funud. Go funud. Go funud, jah. Peiga funud. Dwi'n mwyn beth ydy weld o. Na do. Na. Dwi heb. Dwi heb di neud o. Isi neud yr thing na yn y lefel na lle ti'n jumpio ben y boi lot o weithiau. So, it's a well-known glitch. Na, dim yn glitch. Dim yn glitch. Dim yn glitch. Mae'n mi sefyll yma yn cymryd... Mae'n dangos o'ch ti byn eisiau, actually. Mae'n dangos o'ch. Do ddim yn cheat, oherwydd oedd TV streams yn cytuno efo fi. Bydd o fewn rheola y gêm, oherwydd dwi yn defnyddio game mechanics. So, boi yma efo yma, de. O na, dwi wedi hwn wrong. Dwi wedi wrong. O, mae hwnna fan'na. Ie, fi ath yn stupid hwnna. Ie, dwi'n byd i gyda dyn nhw, dwi'n yn byd y wrong. Ti'n cael y boi yna. Mewn y fan'na, de. O, llys di! Boi yma. Bydd un elfen y hyn yn cheat. Ia. Hyn ddim yn cheat. Yn well-known cheat. Oedd hwnna'r original Game Master. So. Dweud e, di lwbr o fanna de, ti'n sleidio lawr, a wedyn ti'n dal gwyeth ar original SNES controller chdi. So, not a cheat. Dwi'n yn coelio sa chdi'n hyd oed awgrymu o'n i'n cheatio. So, yeah. Mae lives yn mynd dros 199 gyda'r llaw.
No! It's a bell ydw o gorffen. Yes! Life arall, just a gom. Just a gom. Nid o life arall. Yes, bywyd arall. Let's go. Mm. Yes, bywyd arall. And, come on, come on. Ond, ia, mae o'n, Alli di ddim bod yn... Alli di ddim bod yn... Di ddim gwrthwynebu use... Di ddim gwrthwynebu use fi o hynna, cos... Fatha ti'n gwybod mae'r gem ma'n wych, os gael o ddim fault o gwybod nag oes. A... Sa'ch chi'n gorau comentio hwnna. O, bywyd. Ydych chi'n dderbyn fod y gem ddim yn berffaith wedyn. So... A mae gael cael lot o bywydau'n iawn oherwydd yma yn cheat. Seriously o, faint o bell ydw i o gorffen hwn? Bydd yn diddorol i weld faint o copyright strikes gai efo Steam yma. Dwi'n Twitch iawn, dwi'n YouTube ddim. Wedi dyn hynna, dwi'n gwybod pwy na chi sy'n gwachio streams reit aml, sa'ch chi sylwi dwi'n censio beth ar y intros rwan. Mae gen i fi original music fi, sa'ch ffrind i'n neud y cola. Dwi'n mynd i'r gaming database, ffindio hen games random Japanese o'r 18-16 bit days, a
En theme songs. Ar hyn o bryd, cael copyright strike wedi pwysio drosodd i YouTube. Wow. Wow. Am gem. Onest. Sut ydyn gallu dweud hwn yn nodach i person? O ia, dim dangos y F in sgrin ddo fo. Seriously, beth fydd hyn? Just do whatever you want. Do whatever you want. Whatever. Ond dda legit, brif y llada fi. O, llada fi. Pam dwi'n neud hyn? Pam dwi'n neud hyn? Yes! Digon o lives na, digon o lives. Ond rhywun sy'n embarrassed o gem nhw sy'n oce fe hyn. Dwi'n mynd bod bad ar y stream. Waw. Yeah, there's that. Ydy wasps yn gallu byw yn tywydd oer fel hyn? Ti'n fath nhw'n mwfod i...
sef nesa dwi'n stopio. Fi, yn mynd yn grac. Fi, How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere. hon a fod yn chiclid a gofyn i chdi neu Owain neud thing ar Discord i ofyn i pobl am sound channels. Oh my god, Emrys bach! Ti'n impressed efo soundboard fi? Gyda fi lot o bytyma gwag. Dwi'n meddwl, lle mynd am y classic. Mae'n isbio fenna, wyt ti'n isbio fenna mwy. Yn lle mynd am y classics, o dda. Neu, Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me? Why are you running? Why are you running? Is to go hwn. even further beyond. Dwi'n cut off i hwn. Hwn yn chwarae, hwn yn chwarae. So... No, gynna fi cut off. Anyway. Dwi'n dychmygu dwi angen mwy o'r Cymraeg. Dwi'n eisiau fatha crowdsourcio pob ar Discord yn chwarae. I fi gael jyst llenwi hwn efo crap. Crap, bigis. Dwi'n edrych bach yn short ar applicable sound clips. So dwi'n cael llenwi hwn efo total crap Cymraeg. Oes. Oedd Morgan yn dweud yn y chat, os dwi'n gallu hwn dwi'n pro game. Ond dda 1% o'r gaming community. So. Level yma mor awful. Dwi'n yn deg. Hynny di dadl fi am y gêm yma. Dwi'n yn deg. Un peth na i cyfedd am Morgan ydy joio fo y mwy na Vicky's Magical Quest. Whoa!
Dwi'n... Dwi'n... Super gamer. Dwi'n super gamer. Bydd y bullshit yna, wan. She fyth efo, a nath nhw random thing. Mynd at... Y tegwn. Why? Spera. Banana. Rhaid fi ddweud, dwi ddim yn cysau o gymaint a hynna. Dwi'n gwybod dwi wedi bod yn rhoi lot o crap i chdi dros am y gem yma. Ond, wedi hynna, mae'r art style yn awful, absolutely awful. Ni wedi byth besodwi yn wahanol i hynna. Ond o rhan y gêm ei hun... Sut? Woohoo! Dim yn awesome a dim yn... Dim yn onest. Ti'n mynd rili cael gwell... How could this happen to me? Fanna. O be wneud fanna. Dim byd, marwolaeth. Just marwolaeth sy'n yna, beth y poeni.
Eh? That's it. Yes, man. What? Oh my god! Monkey. Oh, jam man. Give me an internet. Zitten we nu op bij de nou aan? It's called hentai, Naki. and it's art. Naki. Naki. ありがとうございました You never see it coming. Hadi. Weer Kasbach. Dit is bitter. Sim, nie wiem, teraz chyba nie. Waarom niet weer?
maybe. Ooh, remember. Yes! Oh, yes! Look up at the sprites with them and actually feature in the game world. Very nice. Yeah, don't care. Don't care. Ben met een mooie room. Unrhyw chance mae gem yn gael, ie. Na ma'n dywyll, lle. Cuddiad. Cuddiad y ffaith fod o'n edrych... Yep. Oh my god, dwi'n Yep. Yn bywyd, oh my god. Woo! Morgan, os ti dal yn y chat, ydy fe mewn lle da i stopio? 29%? O, that's we're gonna go hell shit. Ydw i'n iawn i stopio fe am heno? Realistically. Dwi am wneud ynddo. Cwestiwn arall ydy... Ydy Mr. Cael ei configuro i gofio fflipio. Be? Dwi'n i weld. Dwi'n off... Be? Fer amdano fo. Barod wan. Restart. Mynwch efo fi i weld os di Mr Setup fi yn cofio saves. Yndi. Go bet, dwi'n siŵr iawn. Dwi'n dod o off y gan. Ydy o yn cofio saves. Ddod efo cofio saves. Dwi'n reit siŵr, nes i ddechrau chwarae Mother
Earthbound i weebs. Right. Let's see that. Mr. Ware. Godwin awesome. Absolutely awesome. Then we go in. Een specifiek talle shit. Man in a bit. I have reached peak having stuff. Oh, what? Finish. Oh, nah. Nothing off, maybe. Let's skip her. Let's skip her. So yeah. Primo, gewoon weer net zo net zo. Dat is nog grappig. Doen. Ja, dwi'n mynd holl ffordd drwy gêm fel hyn i fi cael be 'di level X?
Iawn. Wedi cael hyn nôl i Llioni. Ac, ie, diolch i pob yn gwachod. Ond cael y bit keep yn ôl. Ie, just... Meddwl yn beth. Dwi ddim yn chwarae fyny tan eto. Iddo fe, diolch i pob. A welai chi tro nesaf.